Mayam Mukrum Zari Adon Imbirabas Impact News Nay NONGTHOMBAM Manung Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Okchiri BJP Luchingba Manipur government asina government hek park matungda Manipur dagi Sanja Tumja corruption bu muthan bigam tongan ba step lokolak pa maruina anti corruption cell hangdokpa madugi matungda tongan ba website ani anti corruption ki su aduga government pakhali ba thabuk mayam sibu masi kadai phobu yorbugi habsi yengsen bigam darpan haiduna website amaga aduga hairi ba darpan sigi application amu su inauna launch tawkhibulere corruption muthan ugedam ta government pakhali ba thabuk mayam siga loina lerna government pakhali ba thabuk tharom mayam sida hena transparency poraknam gedam ta government sigi minister sing amadi MLA sing aduga even bureaucrats mayam asina su akogi masa masagi personal assets sing asi aigi CC ne habasi laptop pi taragadi hena koi corruption muthak pagi lambi sida kumang chapson gani haibagi tongan wapam lanoi basi matang danga sikhana ne danga si impact news ki studio lenction review basi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh BJP Pradesh BJP Manipur Pradesh ki haibata spokesperson Oja N Mangi Singh ne ham to Oja Mangi Butaran Mokcheri welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Hueiyen Lanpao Manipuri amadi mite make edition ki editor Obirba Oja Hemantakumar Ningomba Oja Ningomba Butaran Mokcheri welcome to the show, appreciate you joining too. Also joining us Manipur Pradesh Trinamool Congress Committee MPTCC ki President in charge Obiriba Oja Thokchom Inaocha Singh Oja Inaocha Butaran Mokcheri welcome to the show, appreciate you're joining too. Ahan question say Oja Inaocha ding hujrke how kiba tha sigi tarik tara humdoida MPTCC ki koi press conference media conference ama pangthoga paliba BJP nulsing baga menasina hena transparency porno gidam ta corruption muthatpagi lambi sida hena kumang chawsan gidam ta maruina cabinet ki minister sing asina koi asset sing asima masagi asset amadi liability sing asi lathokpi targadi hena miyam da thajaba lakani habi wafum phongdo kiblere tasengna MPTC ki wakhalon se karino BJP government se that hiding eba message se kari wedun hajinga sigi discussion da ozana hodo piro akoi gi juk paliba sarkar sina akoi BJP Manipur Pradesh ki maikai dagi mogi vision document gi point nipan da yauriba corruption free ohenba adum bo laingak ama adum bai state ama lamdam ama ohen gani haidana yauriba posigi matang gani aina kitang panjaning badi makoina hana corruption je free oheni hairagadi hojik bureaucrat officer sing grade 1 gi ogera 2 gi ora apik pa phampai riba aikoi gi employee sing sina saba pasenja thumja to matam dadi makoina yengsinna ba moigi anti corruption cell hangaga leikreba adubu hojik yam luri ba wafam di aikoi gi minister MLA sing sina Senja Tumjagi Tabak Torko Matam Dadi Kana Namoy Matakta monitor Togduino Kana Yingin Biduino High Bazu Jiki Post Data Ubo Pangdeva. Say example on a Minister Sri N Biren Lucingba Gomen Sina. See Minister Masana Senja Tumjai Tabak Tormatamda Magi Matakta monitor Togodori Adumlaba body ema independent body ema Semaga Tambo Regadi Madu Prajana confidence Amalegane. Aduna Tataragadi Senja Tumjadi Makoktagi Mutat ragadi yaroi kudam waina mama mapa oiriba aduna farakanda masa masusing adu farakado baneba aduna minister MLA singsna pai sanja sumja je tawdra matamda saigi bureaucrat officer sing ju lekrani automatically aduga aikoi gi grade 1 2 gi officer sing leiriba apik pa employee masa sing leiba mayam su sanja tumja mutkhraganeba aduna trigoi di aikoi manipur da corruption free ohengani habese manipur da leiriba praja section khuding mangna Masi Tazaram Gani have a Tazade, Maduna Marmorga, the voice of the people, the voice of the God. High a team to the Yumpam Waraga, Prazagi Kolawadu, Equina Partina, Prazagi Kanudu Kangna, Equina Mayamda, Akogi Minister MLA Singi, Lady assessing a say. Akoi Lautopiu, Lauto Matunda, Makona Lauto Matunda, say he Magi Matunda, Natural Tatoki Matunda, monitor Tobomatam da Kayam Henkali Henkati Havadu, Kambangam, Swedangam Geneva. Ado Targadi, Uzik Siri and Biran Lucingba, Langa Asina, corruption free Oiba Duma State Amo and Gani Abese, Masi Prazana, some of the Sama Tazagani Abese, Partigi, Equi, Achet Patazabani. Okay, MPTC ki am chawba thaja bani maru ine miam na pamba wakhalon sida haiba MPTC na hari wafam chapakul kun habani ado waja akoi ikoi dana akoi Manipur gasu mikhal pangthok minakhi ba hai tare Uttar Pradesh ki chief minister anauba hek lak pa matumda anauba chief minister sina akoi magi MLA sing amadi maru ine cabinet ki akoi member mayam si
मागी ओइबा एसेट अमदि लायबिलिटी मैम से पिखलकदबनी हाबी वाफम से लाउथोय अदु कोइ मणिपुर गवर्नमेंट गेदि गवर्नमेंट पाइबसे नोमित से ऑलमोस्ट मानरी बने अदु हौजि फावदा दु मगी स्टेप लेबल 3 एमपीटीसी की साइट तकी हाउखिबा तारिख 3 द डिमांड तौखिब लारे करी हाबनि ओजा मतन साइसि मथौ तादेन खम्बिब्रा मखोय एसेट लाउथोपसे प्रदेश अकोई की तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट इंचार्ज श्री इनाउचा ना हाइबीबसे हौजिकी मतमदा मसी इम्पैक्ट टीवी की मनुंग हुटना हाइबसिदा खनरीबसे मतम चप चाबा पोट अमनी हौजिक लाइबसे हारिदी अकोई सरकार से मणिपुर दा हाना लेरंबा कांग्रेस की सरकार की मतमदा अकोई की क्वाइदेगी हाना अरुब कयामुंग लई अदुबो अकोई की लमदम मसिदा क्वाइदेगी इहाल हानबदा इनडिफिनिट इकोनॉमिक ब्लॉकेट अरुग चुराचानपुर दा डेड बॉडी मापन की मनुंग दा अमा लौगरगा निपान की लैबा अकोई की असिगुम्बा अरुब कया इमरजेंसी आईडी यामना सिना लुई हाइबगी नथेको मयाम से लैबा अरुग सरकार से अकोई सेमकपा मतमदगी हाइरिबा मयाम सिंगसिगी हाना थबक सिंगसि इम्प्लीमेंट तौरे अदु ऑनरेबल श्री एन बीरेन लुचिंगबा असिगुम्बा सरकार से मसीदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की मखादा भारत की बीजेपी ने पाइबे स्टेट पुनमक्ता यूपी दसु अकोई यूपी की चीफ मिनिस्टर जोगी आदित्यनाथ ना सरकार पाइरबा सिगी मरु ओइबसे भारत की ऑल इंडिया पार्टी ओइबा बीजेपी की विजन भारत पुनमक की चप मानबा करप्शन फ्री ओइबा सेंजा थुमजा मुठटपा हाइबा ट्रांसपेरेंट ओइबा अकाउंटेबिलिटी लेबा सरकार अमा सेमबाय बसे मसीदा साइ हाइबिगरे भारत की प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की एसेट मूवेबल इनमूवेबल हाइरिबा मखोय गिसु लाउथोखरे अदुना उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथना मांगना सासोल एक सरकार सि पाइदना एसुम तौबदगी मांगना जनता भवल दा मार्च की तारीख कुंडा 2017 हंद की चाहिए सिगी मांगना लाउथोई उत्तर प्रदेश लेरिबा ब्रोकरेज ऑफिसर आईएएस करके ऑफिसर पुनमक से माखोय की एसेट असे डिक्लेयर तौबदो movable and immovable within the 15 days. Okay. Adudagi amuka adugi chap manana maki council of minister leriba puna maksi su laukthok kadobani. Haidi ba masil laukthok paga loinana haidi basi senja tumja mutat ke di madugi sasol adu pai bagi asset adu laukthok trabadi अखोइना मकोक्तगी हौद्रबदी मखाददी करमदा चेंदगनी ओ मसी असेंग पोट अमनी मरम मदुना हुजिकी ओइरिबा पोट असिदा अखोय सोइदनमक मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बीरेना अखोयगी लुचिंगदना सेमीबा मसी सु मियांग मिनुमित हाइदना मखन मखन की करप्शन मुथतबगी तौरिबसे अइना चेना थाजजै अइना दि स्पोक्स पर्सन नि सरकार न फिरे असे लौरा अकांदा अखोय हुजिकी ngangiba अखोयसु आइदी कैबिनेट मिनिस्टर सुनते एमएलए सुनते मपांडा पार्टी की स्पोक्स पर्सन नि द डिसीजन असे मसीदी पार्टी की चीफ सिंगना नत्रग कैबिनेट ना लौरकदोबनी अदुबु सोइदना भारत की उत्तर प्रदेश द लौरे सेंटर द लौरे अकोय मणिपुर द सोइदना लौरकनी लौरकपदसु बुजिक्सिदी यामना तासेंग ना यामना अकोय ट्रांसपेरेंट लेना हानगी मसीगी लौथोकपसे आइजु सही कुन एमएलए मिनिस्टर ओरमी हानगी सरकार की मतमदा लौथोकपगी थबक या लेरमी लौथोकी अदुबु तासेंग दाबा अदुबु जाखोय असेंबली के ओइना रूल लेजे तब जाला कोइ लोक सभा द गुम्बदी द मेंबर्स ऑफ लोक सभा डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रूल्स ना 2004 की अमल लय अदुगा कोइ मणिपुर असेंबली के ओइना दिले तब जाला असेंबली जो मसी एवरी 60 एमएलए जी 60 एमएलए जी मसी की संपत्ति लौथो ओइना कोइ दि चेंग ने क्लियर ओइना लौथोकसे सिदा लौथोकपसि द मणिपुर से अरुबु लेपा अमनी इबा अखोइना सिदा इम्पैक्ट टीवी की मनुंग हुनना सिदा मनुंग हुलसु मपानदा लोतना लेरिबा ओके हानगी लेरिबसिनी को हुजिक लेरकनी हाइब नथेको हानदी लाउथोइसिंगसि मणिपुर प्रजाना ख्वाइदगी पामिसि लाउथोउ सेंगना लाउथोपसि करी लाउथोअनिगे प्रजाना हाइरिसे कलकत्ता द लेबा दिल्ली द लेबा ओके मपान द लेबा बेंगलुरु द लेबा हैदराबाद द लेबा संपत्ति मयाम सि लोटगा हाइरिबसिंगदुना मथक तोंगगा मसिगी सासोनजे तौरकपदा मिंगोंददी तसेंग क्लीन लेहनजी हाइरगा मोय लाउथोकते बसे प्रजाना ngangnabani ko mangina ngangbनते aduna handakti honorable chief minister biren ji sida miyamgi numit anti corruption cell haidra lauthoi ba narendra modi gi lamjing makha se tacheng na सेंजा थुमजा से मुखनबा मेकानिज्म से तौरकनी ओके मेकानिज्म मखल नि वेबसाइट हांगे हेल्पलाइन नंबर हांगदोए एंटी करप्शन सेल हांगे अदु होजि भोगे नदि लोकायुक लाक्तरी गसाय ओजाय नाउचाना ताकपि खिबा कोइ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर न तौरैबा करिगुम तौरप तारगदि इन केस मदु यंगजनबा लोकायुक ति सेम त्रि मदुसु मथौ मसिसु रो अदु दुसु लाक्सके अदु बता लाक्तंग ए ओजा हेमंत लाक्ति ओजा होजि की एसेट लाउथोपै से कोइ इलेक्शन
तौद्रिंग ममांग दसु खुगी एफिडेविट मेन मतम दा मयाम से अयामना एसेट मैम से लोई लाउथोक नै अदुबो मिखल माइ पाला मतुंग दा अमुक लाउथो हाइबगी डिमांड लाई सी हानगी एसेट सी मसी थाजन है ओइदबा जाला को इलेक्शन दा लाउथोक इलेक्शन की ममांग दा एफिडेविट मेन की बसे करिगुंबा होजिक लाउथोक पसिगा एफिड ममांग दा एफिडेविट मेन की बदु मानदा तारगदी मदुदसु बेरा लेरतो माली कई हाइबनी ओजा साय मतंग दरी एसेट से हाना लाउथोक की बदु यादेन खंबी people representative eki makhada hojikti mirep amana magi property assets singsi declaration pi dragadi mirep oibi yadi habam lei aduga property ki matang da su mana lana information pi badi yadi adudi tongnadi sagi kuigidri akoina khangidu moirang kendra gi da hana mla oiramba mi du atopa amana akoi kana tharakan court tharakan da magi MBA do pass to what to matang ma question number lei se adu da disqualify to wona habi port ama lei ki port adum akoi u fangi kanogi mikhal se kitang matam kitang thangdar ma di disqualify ki case to ngone na khalena adugi nakshan gi bagi upai lekhi da bai wani aduna sigi city ngasai constitution da yaw report amani election commission gi magi port da yaw report amani aduga election matung da oina kogi miam gi mute oirising se masigi property asset tongro khoi lauto u hai posidi hoji phawadi state ki oiba law mai leitri na idi lowi aduna ni khoi na ngasi phawda sim minister na natraga na kana gu ba mana lauthokti nang lauthokti karigino lauthokta di nang penalty phang thoi kai penalty phangdo no ga da khoi lepam ba ya poni hai ba yaram poni adu ya drisini ngam drisini ado mathawdi kyam tage ha kanda ekhoi na yengni मियाम की मिहुट अमने ना मासी भोट लेप कने ना लेप तिंगे ता मागी संपत्ति थागले अखोइना खंगी मयाम ओइ खंगी ngасagi ina kara kollaba mi se karo mayam paiba mai property mayam paiba magi nupi se sibo the gazetted officer oiba pot ado magi property uttaba mikhal sida hana ke ka bas yawrini yawri bosi moi kamai tawduno haiba pot ma heng kono lakhini ado pot ma si utkade pot se sumai ton akoina adugi मोने इलेक्शन द उठके पोट अमा लेरे अदु मतुंग द मोइना मंत्री नत्र एमएलए ओय मतुंग द सही मगी मनुंग द मागी प्रॉपर्टी से कयाम लेरिगे हाय पोसी मियाम की मिहुट इना फिवे कनो फिदम निंगाई ओय पोट इना उठपे याई उलकांद हयेंग अखोइना अमु येंगदुनी अखोइना मतम खरी मांग द राज कनो की अखोइ करी कॉरिडोर मायावती की मतंग दो राज कॉरिडोर की मतंग द मासी माना इलेक्शन द फाइल तो मतम द मागी इनकम उठपदु अदुदगी crore so hum hengal bai wane ba ko na adu dani magi court case la kana maturi je mangonda awab la ise adune aduna khoi so dum lak pa ye akoi gi mantri oidingai da MLA oi kan da lair ba misak ba wana madu khoi sahi em mantri oi ba kan da lupa crore kaya pai se khoi khangi mayum mayam lei ba khoi tai mayam lo khang yak tane ba aduna miyam na masigi mogi asum aran sing si yengjaba yana na bagi judgment tok jaba yana ma phai phatti ha bagi kaino se yana bagi damak tane ba khoi na miyam na ngasagi lautho mai property lautho oi na mayam na demand to ba hori se aduga hori ba demand se in sai je duni akoi gi state legislature khoi khoi gi law ma sembi gera da rule ma sem gera council of ministers gi rule ma sem gera minister oiragadi noi property sing do sahi khuding lautho kada bani na ma sembi gera ama semagadi hayeng bawge dum oi hoi na tragadi ngasi chief minister honorable chief minister nongthom biren na mana mai council of ministers sing da noi esa lautho na ha ga lautho krani lautho kan da adu rule na tabani na mathang sai da nang lautho ma hai ga dra por ma lakane ma aduna hayeng bawge oi na fidam ningai oi hong na bagi damakta masi rule ma sembiro eka ma sembi gera na law ma sembi gera kan da ama tobiro adu torogadi he na fani na idi lawi adu na tragadi nga ha ki oi na sapati nungai roi na khali okay nga ki wen sapati nungai roi rule lama thabi taragadi mathangi chahida su natraga mathangi mikhal loraga ano baga men park matam dasu amona nahuna na ningsin nabagi mathok tadre within 90 days manung da lok sabha gi di loina mak masa masa gi asset amade liabilities sing si declare tagudam hadna rule leisa khare admai tagudna koi manipur assembly gi su leisa taragadi MLA phusina automatically 90 days ki manung da natraga 60 days ki manung lakhok chap ki tanja do phangni habni matang sai sidai na oja na oja election ki oja manipur government ano government sina ano paikhle ba corruption bu koi gi खर दौर थेंगनबगी दमकता कोई मियाम की नुमित कायदना कोई ngasi तारीख 15 खुदी मकी मियाम वारी सानाबा अदुद नतना कोई वेबसाइट अनि लॉन्च तौखिबा मदुगी एप्लीकेशन सेमखिबा एंटी करप्शन सेल न चिंगबा हांखिबा मयाम अदुबु एंटी करप्शन सेल दुना कोई कंप्लेंट मयाम लायदि ताकपि खिबा लेरे ममांगदा अदुबु अमसु फागलेन ताजरे फागलिबा अमदुना कोई चुमनगी पियोन अम फागले है अदु अचौचांग थिंग अमदा फाग पगम दुगी ममियम सु तारी मदा लोका एक्सु यमना मतलब दादो माली ओजा करी हबने कोई मणिपुर गवर्नमेंट हुजु फाउदा करप्शन बु कंट्रोल तौनबने है पाखलिबा मेकानिज्म मयाम सी
appreciate मैम सुले तौनरी MPTCC सोइदना मसी appreciate तौबरम दो माली अदुबो क्राई काइदर लूप होल लेबी नत्रगा मसी मयामदा उफुल सेशन मनें खंबी ब्रका करी हैबनी होजा मसी अनौब गवर्नमेंट सिना पाइखल लेबा खोंथांग से अखोइगी पार्टी माइगे देदी यामना अफबा खोंथांगनी ओके अदुगा अदुदा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लेबा अदुम गवर्नमेंट अमदी ओइगदबने से एग्जांपल है कांद करप्शन है से लुपा म चाबगी सु करप्शन ने लिसिंग चाबै सु करोड़ चाबै सु करप्शन ने बदुसु अदो ngarang na han impan hotel da koina pau nai na bदसु कोई उरे मीडिया सिंग दा कोई हाना मरुम पांग ओइबगी खुदोन पोट पीबा खोटपा अदुम मयाम अदुसु करप्शन अमने हाइदन लौदब यारोय करप्शन याम चाव करप्शन मिया ममांग दा फोंग न तौबा लुट तौबा करप्शन मकल मनेबा अदुम बलाइबा के लुसिंग मना मिया ममांग दा फोंग न करप्शन तौरक बा बिसे मसी अखोई तृणमूल कांग्रेस की माइकई दगी अखोई याब ngamjade aduga school college hospital lingliba singse सिजु करप्शन मखल मने से कुदम वा हा कान रिम्स रोड सिदै दा कोई चलते यंगबिरो सिदा लेरिबो इम्फाल हॉस्पिटल दगी हौरगा बबिना क्लिनिक अदु क्लिनिक मयाम हम लेरिबा सिंग से मसागी लेफम थोकपा इन्फा हॉस्पिटल म लिंगबा तारगी मसागी लेफम थोकपा इंफ्रास्ट्रक्चर दु लेरबरा गाड़ी पार्किंग फजन लेरबा लंबी मयादा पार्किंग लोय उसले मोय हॉस्पिटल दा लायंग लाकपगी प्रजा चथोक चसिन तौ मतमदा अवाब ओरे लायरबा कनागुम मियोयदनी अखोई रिम्स हॉस्पिटल दा पुखलप मतमददी ट्रैफिक जाम ओइदना अनाबदु सिबि आबगी कंडीशन लेरे अदु मयाम सि मखोई खंगना उना लेबे उना तुमिनि येंगगा लेबा स्कूल चलाइबे सिंजु लंबी दा असागी अखोई बॉयलर लोइबे टाइप दा लंबी दा लोलो थादुरकबा मागी लेबम थोकपा कंपाउंड की अदगी अदुगी अदागी लेबम थोकपा मागी इंफ्रास्ट्रक्चर थमदबा सिजु गवर्नमेंट सिना येंग लेरगदी मोय स्कूल तौरीबा हॉस्पिटल तौरीबे सिंगददी पैसा चादी हाइबे यागदराबा पैसा चारगा यानदना मोय करिगुम खरा यान तोइने अदु एक्शन लौगदबने अदु मदुगुम मयाम सि हुजकी पालिबा सरकार सिना तुमिने येंग लेतारगदी अखोई मदु करप्शन से तौदियना करप्शन से कनो तौदियना लौगदरा सिने ओके करप्शन तौदिया लौगदरा संजा तुमजा की करप्शन की मयाम बाहेगदरा मनाउ बाहेगदरा नत्रगा फाइबो बाहेगदरा कोई नेपोटिज्म अमबो फेवर तौबसे से लौद्रगसु आइगी मरी मता आइ खंगना चानबदुदा हेना फेवर तौबा मागी थबक तो याहनगिबा नत्रगा मागी स्कूल हांगबा याहनबा पेट्रोल पंप हांगबा याहनबा हॉस्पिटल हांगबा याहनबा यादब मखमदसु सुम मयामसु करप्शन होइदुनी अदुगा मरुन होजिक ओजाना पथोपिरपदा अदुगा इकुइ कुइदना मीडिया की पाउमी मयाम करोगा चागलेन पिजबा अदुगा गिफ्टिंग तौबा हेतारे corporate gifting diam tajare for the first time hatare in the history of journalism in Manipur and koi governance in Manipur koi government gifting hai kadra governmental gifting to was praise ta sum thengna je masisu hadi government yam na koi transparent oiba corruption thengna gi thabak tongni habani adu bo paumi sing bu government ki favor da lagna bagi mong da hai kadra apis koi government na de masi corruption na te ha appeasement policy hatare harawan ba sum bagi amaga yaro ise masir kai da corruption thing je de haraga madu ona tena mata thab kai corruption si makok te gi kitang cham sai ementa ikai khumna jeri wi ta chu hai gre representation of people act 1951 gi makha da ko hujiki mutal ka dur corruption thingdar ba puna mak che ECI gi instruction okay corruption se thingdana bagi da makta Manipur da election da 20 lakh ki hena cross tau yati adu madu tauri bra tau dabra di prajana khangam mani ko hairi bo pot sei singse aduna hujiki leiri ba Narendra Modi na taurai si mechanism si matang hujiki lei ba biren saib le su taurai iba se aduna hujiki lauk thoi se a good beginning magi immovable asset punam asset lauk thok hodra badi ekoina hujiki corruption muthat kani hai se haubudagi muthat rabadi okay mamai thangda lauru pochina prajana mu onjala kane bo aduna karigino haikan deri hujikta leiri ba se instruction ECI na election commission of India na la kunni hena cross au ya de adugi cross tawra lan tawrama badi magi evidibita lalama badi ma disqualified la wuyai aduga loina na hairi ba ek asigi makada constitution ji makada gari gumba expenditure ram di 3 year mak na order ma thoga gazette thoga hairi se corruption mutana ba pidna lere ko hairi ba mayam singsi anuba honorable birena luchingba अखोई गो बीजेपी ने लुचिंग सरकार असिना तौरपदा सी हुजिकते होना तहोरो दु को अदो हुजिकते होना होगले बजो एसएस से लाउथोक तबनिना मेकल ममांग दबदि लाउथोक रे एशिया की गाइडलाइन की मतुंगिना हुजिकी पोर्चिदा अखोई
लाउथोपसे सोइदना आईडी सरकार सिना लाउथोरकनी न खली करिनो ते स्टेट ता लाउथोबनिना प्रजा नसु लाउरकनी अदुना प्रजा गी वाफम तानी अदना मियांग बि नुमित हाइबिसले तारबनिना सोइदना सु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न तौरकनी अदुगी ngसाइगी अखोइगी इनाउ न हाइबिखिबा सुमाइना जर्नलिस्ट मयाम एडिटर मयाम द प्रेजेंटेशन तौवे हाइबदुदी मदुदी आइमगना जर्नलिस्ट ओइरमदे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सु एडिटर ओइरममेनि नहरोन गी थौडांगी काई खुनजरिबा कोइ हेमंत सु हेलमपाउ गी एडिटर नि मदुदी चीफ मिनिस्टर एडिटर ओइरमबा मगा खनबदे याउरिबा एडिटर मगना मोइना या देदि मोइगी पकुम ओइरसुनु आइमकिदि मदुदा खुमबगी थबकसे खुमजररो अदुदगी अमुका आयमता हाइजगे केसिदा अमुता हाइजगे एडिटर ओइरमबगी अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना एडिटर ओइरमबगी एडिटर मयाम चा कौबो खोटपदो क्लोज डोर तौबिउसिदि पीपल सिंग खंगना प्रजा द फोंगने त प्रजा ममांग तौबदुदी करप्शन थिंगजेना थोलैबनि पादुना करप्शन हौदोगदी करप्शन दो कमाइन थिंगदुइनु सिनेबा अदोबो आइना ये बगी नते मदुदी इनाउसागी ओपिनियन नि सो आइना मदुगी येतपा या दे दो हाइजबगी नते को ओपिनियन फोंदोक याय अदुगा ngसाइगी हाइबिबा स्कूल हॉस्पिटल असी हानगी सरकार की मतमदा बीजेपी न तबे मतमदा लिंगम बनी को ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर न हाइगरे प्राइवेट स्कूल सिंग से मतम ममदा सरकार की स्कूल से टोटली फेल हो रही एजुकेशन से लेखा तारमे प्राइवेट सिंग न पुकन एजुकेशन मिनिस्टर हेक ओइगो मतम अहान बथबक से प्राइवेट स्कूल में संगाब ओइ कि प्राइवेट स्कूल संगाब से हुजिकी लम समद मसाद न लिंग बसे नतबा एजुकेशन प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन पुनमक से रूल लम सेमगा रूल की मतुंग इन मोइ बुसु चावलनबा सरकार की स्कूल सिंग दसु ओजा लेतबा छात्र लेतबदा ओजा लेबा ओजा लेतबदा छात्र लेसनबा सिगुम अवाटपा मयाम सिंग से पॉलिसी अम सेमगनी ट्रांसफर पॉलिसी सेमगनी हेल्थ सेक्टर की जु अखोइ लंबसिदा आई हानगी लेरम सरकार की सिंग से इंस्टीट्यूशन सिंग की फगलमदबा मदु फगनबा उजिकी लाइबसिदा प्राइवेट सिंग जिसु अखोइ थिंगबा यादबनिना मदुसु रूल लमा करम हाइना प्राइवेट सिंग जिसु चावलहनगनी इन द मीन टाइम गवर्नमेंट की ओइबा सिगुम सिंग चावलहमने से अनोब सरकार ना हुजिक मकदी लोइना मक हेल्थ सु करी सु अम जेत सर्वे तौरी स्टडी तौरी सोइदना मक मियाम द पांबा ट्रांसपेरेंट होइबा पॉलिसी प्रोग्राम रेगुलेशन मयाम लानी रेगुलेशन अमा मियाम की सरकार ने मियाम की ओइबा थबक सिदी ओके मियाम की ओइबा थबक मयाम पाखलकनी हाबनी अदु एसेट लौथोपसु मदु मनु नम चलकतो माली हाबगी थाजा बस स्पोक्सपर्सन अमोइने बीजेपी लेबिरी अदुबो गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन दिन तबनिना हाइफम खंगदे हाबने हुजिगी ओने अदुबो ओजा मतंग सेसिदा ngसाइगी अखोगी गवर्नमेंट की साइड तगी चीफ मिनिस्टर हाना एडिटर अमो ओरमनिना कोई एडिटर मयाम के पाउमी मयाम के अवाबा खंगबा ओरमसु याय मयाम के थबक स्टाइल खंगबा हरावबन वाय फोंदोपुगी ओरमसु याय चागले नम पांगथोकिबा गिफ्टिंग तबखि मतंग सिददी पब्लिक नसु मदुगी पोतुम ति खितंग नोंगाइतन ओरमबा याय अखोई गवर्नमेंट ना पाउमी सिंगदा खित अपीसमेंट की मोंगदा हराव हन्नबगी मोंगदा तौबा हानगी अखोई टीम अमत ओरम तारगसु होजकि चीफ मिनिस्टर ओइखरबनी पाउमी नत्रबनीना मदुगी गैप तु मदे लेहलमदंग माले करी हाबनी अदाइसु अदुम अखोई नेपोटिज्म हाइदा फेवरेटिज्म की पोतो तुम चप्पा माले बजा करी हाबनी अखोइना न्यू ईयर की सही होबसिदा कोई मसक नायरबा मिओइदगी ना इचम चम मी फावबदा पाउमी ओइरिबा अखोइदा एडिटर सिंगसिदा अदुम खुदोल पुरगा लाई ओके अखोइ लै मनाम तस पुर लाई डायरी तस पुर लाई अखोइगिदा खुदोल पिबा लाई सि करप्शन ला ओके मोगी पाउ हापिनबा पोरेब्रा नंबर 1 अरेगिदी हौजकसी कमाइ दोगेबो अखोइ इलेक्शन की मतम सि लोइरे अदा वजे अदगी मसा चीफ मिनिस्टर ओइरबनी बीजेपी ना अखोइदगी नतगना गवर्नमेंट सिना अखोइदगी करी अनौबो पावमा हेंजगतना मयामदगी हेंगना फोंगनबा अखोइदा माना करी कनदे अखोइना मंगो अखोइदा माना करी हाइजनिंगाइ करी लेगे सिनिदा ओके मसागी माना लेंगिबा माना सटलिबा मयाम सिंदगी मतुंग इन अखोइदा पावलिबा ताबनी इसामा अदम हाइसनी फरगा फै फत्रगा फते अदम हाइबा मी मनी मागी मायोक्ता लाको वकत मयाम अखोइदा फोंगनी अदम फोंगा सटलिसिनी सिमसु लेरे अदगिदी ngसागी केंद्र की वर्कर हाइतारे नत्रगना असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की एमएलए ओइरमना मिनिस्टर ओइरबनना लाकांदा आई फाइ तौदना लेता लाइरा आई अंगांग मिंग चनम ngamdre आई खरा ना लेरे आई लुपा लिसिंग amtare पिओ अनि दरे पिओ ओइना नीबा सली अदु पिनै अदुसु करप्शन ओइदोरिब्रा सिनि करप्शन हाइबसे अखोइना लौदोसि माइकैदि यामी अदु सम समना हारकांदा अखोइगी मंगोंदा कानागदबा पोट अमा अइना सिम पिरगदी आई सिम तौबिरकनी गाइना खनबगी पोट अमा अदुमदा लागदी याम साव करप्शन ने हाइबि याय अदु माना नुमिसिदा आई सामक्ति थेंगदे अंगांगैना रेकॉर्डिंग पुरकपदा मान हाइबदा आई ताई अइना ngasi mayamda होगी
खुदोल मोबाइल फोन अम खुदोल तौरिसे अतै केमतगी नते ngasagi Susanpur gi irang sangaba irang si loisana ba honabada khoi gi media sna lokhi ba thodang economic blockade ki numi chatru ka kan ma sur economic kano sorry tha hum hin gi economic blockade ki adu gi mayam thing da lobi gi ba thodang do adu khangbu gi damak ta aina mayam da nungai man gi na aina si kudol pot ama pi bani na man hai okay hujiki sida honorable kai kunajeri editor na birabani na hujiki hairi sida editor oiramba journalist oiramba amana chumna democratic fight tawdana asum maran myam si thengdaraba matungda praja gi mi orga chief minister ama oibasida hairiba democratic country amadi hujik hairi se politics journalist hairiba se democracy gi part amane madura mana nungaiba phongtokpagi presentation give aibasidi open the piri se give ne bako nepotism kaino already loan piram gani ba okay loan piram gani adu matang haina ba paumi gi adu bo size da paumi gi haina ba probably new rule or ba new kind of journalism or ba paumi gi oina di akoi gi isa gi organization hai bata re maduna pipa salary maduna pipa khudol natna atop government atop private kanam da pipa si leitum phau balor no hai ba gi wafam leini ado ido mali ozai na sang sa thambi gi adu ai ke nom ta supplement tau jo ke akoi tamu mangi ni tak pi re ko oje akoi gi honorable chief minister na chak kaure kudom bot pi re akoi ju khangna chana ba paumi me am le ado trinamun congress na chak ko bada lak pi gadra sin kudum maya mang no kudum pi bada kari kai ba le hi sin okay adu atara ga di ngasagi aina tawbana yaba mana tawbana yada ba haiba question lama di la ni dana adu atara ga di ngasagi aikoi na corruption tawba thingji haibse kana thingdoi no okay ai marag ma thata ne ba constitutional yet se paumi mayam gi marakta ngang na bayam tanba khwai gi sathi ba hai tare ko ai mai mi na ngam ga jai kaya ta da mi amani ai mi na sa ko ba ga si ai sap mi nate paumi wo ga su adum khambir kani me hang sun khambir kani ngarang si khoi gi MP election sida lai sabha gi MP election sida mirep oi ba mana sak sak hom ta samina si na sam sam na hai bani ma gi aning ma pam phong pi hai ba nate samina si na kawi hom da kawi ai chati ai ka dong chatoi no ai chati adagi honorable chief minister na sakau bai chati ai chati singba mayama adum khoi chatwa mi amane mantri amna hari su chatwa mi amane ko si adu ga su aina in general akhoi trinamun na akhoi editor singbu sakau ge ana akhoi karing maram amagi damakta sakau ge nata sanjat jato ge nata nang hural so al pithat bi ge na gobo raga di khangre nata na pau amagi damakta saksaram samina si aigi more sharing am tok jage khojage ha raga di even 100 press meet ama torga pau mayam da happy du sagi lasam pithai du kedong pithak pe no si wari ni ko ha je adu di kari gi pithai no sini aduna akhoi dum laksage tawbiu kai doge akhoi di khoi miyam gi saba tawbirini miyam gi thawol tawbirini ada miyam da thamningi ba miyam da piningi ba wakhalon do akhoi gi thu da hairaga pause da york da pot amani adu da leitum ma pi bage su nataga na kano ma pi bage su dum akhoi paumi ji khudam wan ha da ikayang win ha da IC number 4 ko na IC phare na khalisina aina impacted la kan da ai pau do happy no habi ya ga da yengse ya ga ba si ya konte bo aduna si di paumi di marup leite yekna ba leite paumi de dum leini mana karodam pirasu mai karodo kasu mo lo roi adum phongani pau aduga adu lowe ha ma do adum bada di sinat sinja ha pot ama lai ko adu di miam na yenga do mieng ni o masigi no pa si di tented oi ba kanoni editor ni o na ta si paumi si di am leipak mang na po kom pa kanoni editor ni do paumi ni do adum sak khajara kani madu na ta na khogi maran leji da mayam thodu sat mayam su yawi ko adu mayam ahlaman mayam su yawi adu pakshal la ka editor na ta ki sak bada paumi mayam ki mana khna ba sana ba mayam do ki sum ko bani adu o ngani ka sina ta bo ga di phaba adu si matang do di ai kitang phaja ba wat pra ai di lowe jeke si di kari gumba corruption gi misem mi kaina begi amata na te okay the role of the journalists and the media ai basi gi honor to bone okay media person sing ki koi mayam gi paumi si gi oi ba role tongan badleba ki thabak thorom sing da leikiba mayam du ta thagat phong to poina ikai khumna phong to poina pikiba gifting ni adu ka chali ni habi wa ni on the problem lojek break ki matung da makhata na manipur government na paikhlak liba corruption muthan na bagi tongan ba activities sing thabak sing gi marakta hoigi MLA singi natraga hoigi minister singi asset lak thok pasi karai phaw maru oi bagi habsi makhata na khana jage break tam thon jarke impact news pu ming ta no
Welcome back. Adun engber base Manung Huna ni a 360-degree analysis of news and events with me Rajrongthongbam Manung Huna tanga si khana jermi basi Manipur gi anauba government BJP no chingba anauba government nasina corruption senjat punjabu laksan nabgi tamta tongan ba thabak tharo mayam pakalak pasigi Manung channa minister sing amadi MLA sing na makoi oiba masagi lantum mayam si miyam da khangalu lautho haibasigi matang dani matang sida ina oja mangidala chengi si oja koi mamang da su mayam ne yam haina khiba koi gi corruption muthan nabgi damakta koi anti corruption cell budi hangbiri to anti corruption cell sinadi minister amadi MLA sing matakta masi yengchen mangam damni masi gi damakta koi gi mamang gi government da su mayam ne yamna demand toramba political party na su NGO sing na su miyam na su haiba tare dum ba koi gi lokayuk se masi sembagi process ti Manipur government sena phongdok pasu leite Manung dabudi ta matam selam ba mayam leramba ya du hoji phogi on dilete mamangi government haram base koi opposition gi leader leite badi tawgi dabne hare adu hanakti opposition su chauna lere leader su lere loi lere adu ka hoji phau bada anti corruption cell leraga koi lokayuk leibang am dusi kari hanagi leiramba hanagi government su aikoina Manipur legislative assembly da MLA oiring da su lok ayuta gi damakta ko madugi bill sem khotna खन्नगी बदी लई रे को पास तो ना इंप्लीमेंट तो भी पास तो रे लोग आयुक्त से एक निंजिंग बड़ा हेमंत जो लोग आयुक्त पास तो रे भारत की पार्लियामेंट ने लोकपाल स्टेट असेंबली की ने लोक आयुक्त हाइरी बसे करप्शन से ना बसे हंगबीरी बा अकोई की कहनो ना हाइरी से याम चुमनी प्रजा ना हाइनरी से अतई मखाद लेबगी दी एंटी करप्शन से मखन की लई रे एक्शन लौन ना बा तौबंगम बदा अदुगा स्टेट की ख्वाइदे चौबो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमदी MLA ब्यूरोक्रेट ऑफिसर IAS सिंह असिदगी दी करम हाइना एंटी करप्शन से मसिदा करप्शन लेते बसे करम न तौदोगे हैबदी लोक आयुक्त हैबसे मसि पास तौन लेरी बसे मसि सोइदना आईडी मसि नतबा तोप नदी मसिदे यंगजनबा आईडी मिनिस्टर MLA लॉ मेकर सिंहदा उजिकी सिना हाइडी बसिना सोइदना तौरकनी हैबसे उजिक मकीदी आइना ऑफ हेल्दा कराइदा प्रोसेस तौरी मामागी गवर्नमेंट सु 2012 की मिखल दा है बता रहे मधुता मसी मुथन नमगी दम तौनी हारगा मसी पास तौर मने अदु होजु फावता बिल से पास तौरगा सु कोई बॉडी से ओम्बुड्समैन से सेम बंगम न लेरी लेरीबा अदुना मधु मामागी गवर्नमेंट सु नमगी दे हंदकी गवर्नमेंट हंदकी सिजो आई सोइदना हाइडी छंदा फ्यूचर टेंस क्लीन गवर्नमेंट नम लेनी हाइडी हाइडी ब क्लीन तौन न ब मेचिनरी अदुदी हुजिकी हाइडी ब कमिटी असि नतना लोकपाल हाइबा आईने से एक असी नतना अतई नदी ngam सोइदना तौभम थोई हाइबसे सोइदना तौभम थोई तौरसोक माली हैबनी हुजिकी ओंदे फ्यूचर टेंस दा लेरनी हैबनी मणिपुर गवर्नमेंट की ओइना अदुबो ममांग दसु पास्ट टेंस दा लेकी पास से टेंस ओइखी अदुगा हुजिकी प्रेजेंट सु टेंस ओइरी फ्यूचर जों टेंस ओइगदर हैबी वाफम दुनी ओजा हेमंत लाक्सी ओजा करी हैबनी अखोई लोकायुक सेम ngam नले से पॉलिटिकल विलिंगनेस वाली है दुरी बरा अनो गवर्नमेंट सिगी अखोई नौरी गवर्नमेंट ना मतम पिबम थोई अदुना पीबा ताबनी हाइगदबरा करी है अदुबो मतम हाइदी मतम तेमन बतारगदि करिगदम के एंटी करप्शन सेल लाइबनो तसेंगना अखोई करप्शन से टॉप टू बॉटम लोथोप पाम तारगदि इवन अखोई लोकायुक किसु खतंगदी होना बिरम तो मालियो कनो गवर्नमेंट से था अमगा खतंग हेली अदुगा लोक आयुक्त की मतंग नतबदा उजिकी करप्शन सेल है माना अखोई कनो तो नते बॉडी मोइना पुरा लाइव नते सेल मसा अमने लीगल बाइंडिंग लेपोनते माउंदा ओनली मान माउंदा कंप्लेन लाप खरदु मरी लेना बसिंग सिनारगा मरी लेना बसिंग डिपार्टमेंट इंक्वायरी तौब्रो कोप्रा म तौरकांदा एक्शन लौनबगी अमखतंग माना लबी मखसेमगी वाने अदुगा लोक आयुक्त ताइना लाक्तारगदी मसिदी तौगदुसि लंबी अनिने यामना थु पामगना अखोई कनो ऑर्डिनेंस म जारी बताई ऑर्डिनेंस म चलाई बताई नत्रगना असेंबली यौगदोनी अदा असेंबली दा अखोई लोकपाल बिल से पास तौरे मसे अखोई फजना खंगे पास तौरे पास तौरकांदा मसिगी कनो से माने कनो दा अब कनो इंडिया की पार्लियामेंट दा मसिगी मोगी पोर्ट से कनो की मोइरोम ददी मसिगी पोर्ट MLA मिने कनो की MP मयाम अदगी कनो प्राइम मिनिस्टर होय मे अदगी मिनिस्टर मयाम सिंगी मथकता लौगदबा एक्शन मयाम मोगी दा तौगदबा सनाबी के लो दो मोई सेमदिंगे दा खोइसना खरा हान ब्राइन खली अदगी मोइना पोसी अमता येंगेना हायरगा येंगांदा कईगुंबा मखकी पोट अमक्ता निंगाई तौना मखक लेगिबनी अदुना मरम ओइरगा सनबा गमगिदबनी अदा हौजि गवर्नमेंट सिना अनोबा गवर्नमेंट सिना ए हानगिदु मयाग यावी यावदी अना आई अनु खरा हेना यावबा मतौगे हरगदी असेंबली द पोरपताई नत्रगना हानगिदु दम सनगे हरदी करावैदा करी पल्लिगी खोलिगी येंगांदा खितंग थुना रूल मयाम सेमगा दम सनबा यानेना खली लेतबदी नति अदु हानगी गवर्नमेंट दुना मसिमदी मतम सांगना सनहंदना नमजलगा थममे हाइजिमदी आई मसिद चनिंगाई केंत लेती अदा हौजिकी गवर्नमेंट सिदी नौरिबनीना
हेक्ता कनोगी सामुगी मपोतु इरोइद थोंगलो हारदी आइदिंग amdong wande ngasagi private school gi matang do suni ko haise yam yame akoina government si matak nalliba mayam sa miyam gi confidence si government sta loi thajaba thamine bo ano government thaja thami ano government chine bo mo ano bi gum jani ko lai se mongon da man loi tawdoi ni khoi mung je loi pudoi ni ko na ma na masa dara sandok na khon toraga imung si gi yumbi yumbi khoi yumbi rembi oiraga imung si pohogdoi ni ga na sum khanbagi wakhal ne ba tawri sing aduna mongon da loi akhoi si sinadoi ni aduna mayam na tawning badi yam na leigani time लेतब यारोय हाइदब यारो ऑर्डिनेंस नत्र हानगिदु काय कमाय तौ लेग्रे गवर्नमेंट की साइड तक केनम सेंदोपिरो हाइबमा ओना तगना नौना पुथोकपिगे हारगना लाकद्रे इलेक्शन कनोगी असेंबली कनोसी इलेक्शन कनोजी मिफमसी जुन जुलाई 5 दा फंगदोइनी फाइसी दा पुथोननबा हजितोना बिल सेमनबा थरांग तबिरो हाबिगेरा आई सोमना सपना फै नतन हेक्ता लुतोन दा लागदी आइदि मसिगिसे ओके गवर्नमेंट अनो गवर्नमेंट अखोगी बजेट सेशन की फुल सेशन से मसीददी गवर्नमेंट असिगी से पुना अखोइना ngangnariba phaninge ba puna makse opposition ga debate torga on the floor of the legislative assembly da honorable MLA MD minister singsina hujik puna makse madudadi soidana focus ama mangalam pira aduna hujik sida koina kanogi anti corruption cell ama hangdu ena hangdopagi koida nungai ba madi phawgadabani amadsu lawai haningai leiti amaduna amadsu dum hayang thani gi matungda hangasu thani gi mamangi wakata tum lakpai ai kaim kaidi adum tungsila thambiro mayam gi phata hokti mayam singdu moina tawhiba soyo mayam singdu loimu thambiro sel chagi mayam thambiro ama bill amadi soidana khoi ek amadi soidana leitabi yaroi lerekani all india gi oina tete lui lena grabani na manipur su leite ya ponte lerekani na ai thamjagi okay manipur lokaik bill 2011 si adum december 2011 koi ningtham mi pham hai batare अखोगी मापन सुपर लेजिस्लेटिव असेंबली की लोरम दाइदा पास होखिबा बिल नि अदुगा 2012 की इलेक्शन सिदा मु कोई कांग्रेस की है बतरे मोगी मैनिफेस्टो दा करप्शन मुथा प्रोसीजर अदुम चाउना याउरी अदुगा चही मंगा पालम दा अरोई भाई तारे अरोई बा पालम बा कांग्रेस की मतम सिदा कोई तृणमूल कांग्रेस की सुयामना चाउना कोई मसिंग का गिबनी मतम दा तृणमूल कांग्रेस ना प्रेशर तौरगा कोई कांग्रेस गवर्नमेंट पालिंग मतम दा ऑलरेडी कांग्रेस ना बिल पास और लेखरबदु चही मंगा से लोकायुक्त सोंसेम सेमदना थममबसी करी हाबिनि साइसित तृणमूल कांग्रेस की याम चाउना रिस्पांसिबल दम ओइखेन हाबिनि ब्रो अदुई मतंग दा तृणमूल कांग्रेस के याम चाउना रिस्पांसिबिलिटी लबम थोपनी अदु ngसागी अखोइगी पार्टी से मणिपुर हेल्थ संगपदगी ngसागी एमएलए सिंगसी तृणमूल ओइना हौरकप नत्तबा अमदगी कांग्रेस ते टिकट फंगद्रकान हेक संगकबा अदगी अमदगी टिकट फंगद्रका टेम्पररी ओइना मोइगी खोंगदाफम मतमतमगी ओइना सक्ताफम ओइना अदुमाइना लैरंबा अदुना ngसागी लाइबा पॉलिटिशियन सिंगसिजु अखोइगी मसक नाइबा ग्रासरूट लेवल दगी फजना राजनीति की इथिक्स पॉलिटिकल इथिक्स खंगना को ngसागी आइडियोलॉजी लैबा अदुमबा मीसे याव यावतबा हुजिकुदी मंत्री होरगबनी ना गोइनासु हाइरबो याररोय मरमदी मोय तौरनी हार्ट के तुके हारानी हुजिकती को अदुबो हुजिक लैबा गवर्नमेंट सिना अखोइना तहोनिंगबदुनी मरमदी कैगनो दा अखोइना हाइजरिसिदी पार्टी अमना एनिमी ओइना उबगी वाफम नते मरमदी द people की voice to never I go in high Karigino Hagan Apaba Langama Apaba Sasalama Lena Vidamata people की voice to Aquina Ogdom Zebaneva Aquin Hizebaneva Tobi Hizebaneva Aduna say Aquina corruption thing Yata getting as I mechanism credit could put up Matota Lok Ayuk Semgera Semoira Ladyba पाइरिबा मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंगसिना थमोय सेंगना मियाम गे दमकता काथोकपग लोइना थबक तौबा मखति चंगी हाइजरिबा से मिजोराम दा थंगनबा युमथंगनबा मिजोराम दे ता हाइसेबा मिजोराम माबे स्टेट सिदा करप्शन जी मणिपुर की यंगना कांदा सुमाइना थाक्से नेमग्रेबा करिगिनो हागा दा मिजोराम दा लेबा गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंगसे आइना सुम ताजबददी कमाय तौगेबदा मोइना करप्शन तौरबा अरानबा थबम तौरगदी मोइदे सस्पेंड लेतिएबा टर्मिनेट एते तौवे हाय असी चुम्ब्र लानब्र दि खंगदे अनौबा पॉलिसी म हौदो मदर दि खंगद्रे को आइना सुम मिजोराम चप कांदा आइना थेंगना जरबदा अदुगा अखोइगी अदुमाय तौदना अखोइगी स्टेट कैबिनेट ना वारे ब्लॉर कांदा अखोइगी एम्प्लॉय सिंगसिना अरानबा मे तौ मतमदा सस्पेंड लेति सस्पेंड गवर्नमेंट मारा लेरेना अखोइदी मणिपुर दि सस्पेंड जि तौवे सस्पेंड जि तौरगा फमना लेरनी था तरुक सही म फम लेरनी सस्पेंड तौरेना खा लागा खंगना चानबा मिनिस्टर हम लानी खंगना चानबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हम लानी सस्पेंड तो रिवोक तौरनी रिवोक तौर मतुंगदा तोलो मयाम मरु फंगबदौना पुलप फंगनी मनु सस्पेंड तौनेना फारे हाबी भाब तुम लेबा सिकी कल्चर अंखक मणिपुर लेबा मसी कोहन गे हाइबा तारबा करप्शन से खरा कोई हंथन के तारगदी अखोई की लेरिबा कैबिनेट नसु डिसीजन लौरकांदा अखोई की सस्पेंड से थमरोय
अखोई एम्प्लॉय अमन आरान बा तौरबा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तौरगा मधु मरा लेम तारगदी खoi टर्मिनेट तौरनी का हाइबा अदुमबा ओके अदुमबा खoi की कैबिनेट डिसीजन अम खक लौरगा तौबा याबा को अदुमबा तौरगदी करप्शन की चांग जी खितंग नेमदा गदरा ना आई वखलदा ओके सो ओजा अनि ओजा हेमंत सु ओजा मंगी सु रेस्पोंड तौबिनी हा ओजा मंगी देउ नाउना हाइबी सिदा हुजिकी हाइरिबा ngasai lok ayukta asi pass tawraga implement tawramdaba adudagi hairiba hauriba chahigi mamangda palamba sarkar do madugi chakhiribne hujikti madu tawramdabagi chakre haibase anouba sarkar na khangabadina soidana tawrakani adubu hujik hairi si inauna haire hairiba party ase khwaidagi maru oibadi sarkar amana thabak phajana tawgi haiba taridi stable government stability ama changya ओके stable ama legedi stable politician changya Trinamun laibak thiri si mau sai rubi na te ko inaw na haibe sigini lamdal lamba ko aduna di moina thengna bagi wasi khare he wat pa aduna khwaidi ki maru eri bisi a stable government a stable political party well organized cadre based party ama changya ko state sida sum la ising se ko lamdal laga sum chakhi baduna laudi lautho orga thabak se pangthok pungam da pot lak pa adu bu hujike leiri ba honorable akwai chief minister ba siri biren se experience leira हाइरिबा मयाम सिंसिगे को अदुन माने तोक्थोरक पछिदा चंगबा यादबा चुराचानपुर चंग हे लोइछनबा उरखुन चंगबा याबदा चंगबा पुनम खेत तौरक पनिना प्रजानसु एप्रिशिएट तौरे करिगुम्बा हाइरिबा पोसिदि स्टेबल लमा स्टेबिलिटी गवर्नमेंट बाइदे स्टेबिलिटी रोमदा हेना फोकस तौरी अखोइना राजनीतिक याउजरी से आई चाही निफु हेना चाही कुन कारमे अदुबु चाही कुन जे कम्युनिस्ट पार्टी दे लेरा हंदक चीदी चोंग बनते अखोई जिना ओनबा एमएलए ओइद्रिगे को ओले अदुबु जी कादर सु बीजेपी दे लेगी से नरेंद्र मोदी की प्रिंसिपल ओके चोंग बनते ओन बनते ओजा न ओन बे मजबानी मिया नदी चोंग हेरन दिनो अदुबा डिफेक्शन है जे डिस्क्वालीफाइड तौद्रि से चोंगबो दी एमएलए से डिस्क्वालीफाइड तौ 10 शेड्यूल न ओके अदुगी तंजादी लेगिरे अदु मया नदी अखोई सीपीआई हरगदी मया मित ओने से मियो अमनी खतनी अदुगी अहान ब मियो अमनी से ओजा मंगी सु ओरम होजि बोकता सीपीआई हमतमदा ओजा मंगी की पिक्चर हांसों नै जाने अदुना आइना होजिकी ओरि से सेंदा सुमजा इ पुनसिदा तौजेरक्ते चोंथोक चोंसिन तौते अदुगा कारकांदा आइगी पार्टी दुना मंत्री तो ओइबाव तो खियो अदुना आई प्रमाण तो आई थागा छबे नते को सुमाइना खांग बकनबा कादरसु लेबा कारसु लेबा अदुगा हाइरिबा मयाम सिंगसिना लेंगना कोलिशन से माई पार्टी दुना स्टेबिलिटी से तौरक वन स्टेबल ओर मतुंगा मणिपुर गवर्नमेंट असिना अनौबा गवर्नमेंट ममांगी कांग्रेस गवर्नमेंट ngam na ko lokayuk na jina ombudsman sem ko pasing makani have ni so sida oja heman su respond to wing ba maru habi so me akhoi na sa gi ngang ri si khoi khaya ko ka ngang ri si corruption ni corruption si khoi na government ta hai adagi di government employee da hai akhoi miyam di kai pan de ge okay miyam sum ta pan bi ra mo ba karigino aigi isa mak phangdaba masa du lamyen chen bangam mi du karigino thab khan bi na paisa pi du karigino tangna du karigino politician sing du di magi amorom da haraga mana vote pira ka do ni khali bani na magi wasu ta ga ta ro da na tradi mana asumba pa me do vote ka de ka doni aduna akhoi gi micham miyam se sisu magi matung ilaga yaw se campaign ma taw se ba khoi senjat ja se khoi tawra khoi miwon da corruption se tawlagum si khoi paisa pi ba hum se to si khoi hajar gum se na habiro karigino yengse khoi keno da tripura da magi chief minister na education minister ki magi banglo da min tinde mai quarter da meeting de chief minister oiriba sidi khoi tamagi na haire hen pakcha ga da bani moi ge left party oir bani na oje pudi oidre ko oje ki keno sida magi nupi magi sim sa gi loina bi se masagi kar sa ponte bo रिक्शो दा कैथेन का सलरगा पोट लेरगा रिक्शो दा हलाई ने रिक्शो दा म हलाई ने सिदा मयाम सिना कैम त मा तम तो तोंगरी आक्ते ने खो स्वाइतना कार gi आक्ते ने सदे सिंसे मंत्री गी नुपी ना नोंगान बगा अखोगी केन मी नेगा अखोगी खुतुम थाना पाउदा थाजन लगे थोरै ने कोई लाइधी सांgai थोरै ने सिने बला इ पोसे अदुना अखोगी मियाम हाय पोसिना मागी माइकै से लेपना होजक्ति गसाइ त्रिपुरा की दो वीआईपी कल्चर सु लेत्रे अदुगा मियाम की कनो सु व्हाट्सएप वनम सम तौद्रे माइ तौम तौ तौरमना कम तौद्रेना अदुना मोइरोम ददी अदुम गवर्नमेंट से फबने ना अदुम लाकना सही क्या सुरे मोइ गवर्नमेंट पाइरिस कुइरे पाइरिस यु सही कुन मंगा हेन पाइरामनि यु कुंथा मे पाइरामने अदु काइम हाइदे मयाम पन मसि याइ मियाम सु फबने मखंगिने अदुना आइखोइ मणिपुर ददी अदुगी मियाम हाइबे सिनेबा याम लुरिसे मसिनदना
corruption tawgum se haineba corruption tawgum se haiba mi duni corruption han tawbra khali ai khanda bai wani ko mase lalambe ai sumbe ai mi pul mak tinate ko ai maral sibu dei ngam jom konte ai ngam jaro haje ko adubu kudam mon mutang ai panjaram tabda yu yon ba yadre yu yon ba thinge yu yon file asuk ena thep che thep hamdo adari yu yol madam ni yu yodana yu yum ba khoi thinge hai neba machine niom neba aduna election gi matamda karo kun changi ba Manipur da MLA ma lepada karo kun changi ba Manipur da corruption free ohengani na high posi challenging amani ngambo oshano nai hajak okay ngambo oshano oda magi corruption ung tam mutha chake ko ojik lai si tender tawbada e tender bill pibada e payment adagi huji Port of the Forest ki yum leitabagi yum sagadori bese nipa adugi nupi gi maming da pata laigedabni nupi dugi account ma hangadobni account to the paisa se kapakadobni mi aduna satu oga yum sadawni corruption marak to da kapa ibdo than ba leitre ko adugi minon bi amagi pegne adugi loan do phangna bana ba lauri pesa lauri do bo siki sidi internet ta kapkadabni adugi process to yahanna gi damakta amata masidi tawroi transparent leibani minon bi se masigi magi account ma hangani mane mesori hoebaga 6000 se magi account kapa ani angalwadi gi angang amagi asapo che sel loina mama ga masagi account no magi lupa teruk thara ani sumaina tawduna adigi pension da an singa wari se siri bi ai se account mai du satok chereni kiu lepro sumaina system mayam se system change tawrok pane aduga mina nataba machine na muthalakado bujiki se e-governance, transparent, accountability. Yang phajai handa koi muthalakado. Koi digital India campaign ka su Manipur tu jam tawi tu Manipur ki tongan mamahum sing chalo matam da koi digital payment tawi matam da yadabu mayam thengna jai aya mana yadre cash ka ta pami ada idne karamna koi ki corruption thingdu rai ko digital transfer tawi tar ke account sang hada un account sang tar ke income tax department masana dum uzar da uni cash sang ki bhai se account sang dur sang yam chauba black money oi abi maram lai ri ada uzagi wafum du da uzai na uchagi yang dum mortha lai maram da na koi tapi ba wafum khang lai ki ai koi trinamun gi wakalon di afaba laiba ki luching ba ma lai kan da cn zama la kan ne habine okay luching ba du na cn tawdri koi di makha ta ba praja am ta cn tawroi se hoji sipai lising ani logera mari logera loro je sipai logo kan da praja sing sina magi na paisa ji pinarane ba si minister na home pai bine home da pire loro khandoi mana paisa pi be mi sing am ta khandraga di matang da di paisa pi ju khande na matang da di cn sama la khrane ba lamjen chening we wakalo la khrani ama la khrani adagi amu MLA minister sing sai da akoi na ai am semaning ba corruption ji thing ya taraga di semaning ba akoi ki mechanism ama leiko mechanism se kamaina puthok da ge da akoi ki election lepa matam se da moina nomination fine to matam se da se NPP gi da lupa crore kaya no khoi mar khoi wang bani NPP National People Party ra na te candidate crore 19 la adagi mathang da akoi gi BJP gi su crore ni pa lama pal lai bini akoi gi se Kishno gi mathang da Congress gi su khoi crore ni pa lama pal la sai len gani kan dei wakan da lamlai khetri biren gi ko sumai tong na wangi ba yang wang na pinari ba adu nga sai gi Thoban district da minister kaya ra waram ba mi di amuk ni mi ba si prajana thajani ngai we ba wafam na ba adu taraga di masi akoi gi corruption se chumthok si hai ba taraga di election commission da tawgadra natraga na akoi gi mechanism am putho assembly na tawgadra kana na tawgada gi adu ngasai gi madu gi akoi gi crorepati oi ba missing se crorepati oi ba missing si akoi gi candidate oi ba yadi ka ba rule lama bill lama pass tawra ba adu taraga di miyam da crorepati oi da di paisa ye la roi ba miyam ju paisa pi hai ra roi ba adu taraga di corruption ji free oi ba dum ba state ama country ama oi ba da masi yam saw mekhale no ki tong ti na khun ba yadi habi phone ado ju kitang apan ba lak tong male khogi electoral process the democratic right mat khogi fium la kani namura ado ju kitang yena tong male nevertheless ngasi ki discussion sida maruina miyam gi apam pam da maruna corruption mothan ugam ta Manipur government pack lebe mayam sida kari kari atop pato ba ya ba adu tauri si karai phauba hena toksin ba ya ba haibe gi matang dani on the note ngasi ko na di manu hun gi thram se matang sai da sin jarge ngasi gi thram se da oja mangi oja Hemantakumar Ningomba amadi oja now chan lem break thram si ba thawa happy ki ba amadi mapung phan gi dam ta oja humbu amka na tha so phanguk cheri appreciate you joining masine ngasi gi manu hun gi tharong ngasi ko de kan pe ya gani ko email id di impacttvnews@gmail.com natraga ko gi Facebook page
www.facebook.com/impacttv manipur da join tawbiraga comment amadi feedback thabirak payagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Ronthombaam signing off. Kurumjat.